Kua hīkina e Josh Wharehinga tētahi mahi hou, hei Perehitini mō Mekemeke Aotearoa. Hei tāna, he honore nui tēnei, kua rite ia mō ngā mahi. Yeah, feeling really honoured, really privileged, and really excited about the way forward for us. I mean, there's a lot of mahi to do right now, and I'm keen to get stuck in and do this mahi. Ināianei kei te whakahaere ia I tāna no pakihi whakatika wīra. Engari, ko te hākina kina Mekemeke, tana kai ngākau mai rāno. I tana kuhu atu ki te ao kāwanatanga ārohe te kaumātahi tau ki muri, tai atu ki tana tū hei koromatua tuarua ki Tūranga, kāri ia I momotu I te hākina kina nei. I didn't have the time to be a fighter anymore, or I'm 40, I didn't have the strength or the youth to be a fighter. I didn't have the time to still coach, so I thought I could still contribute by being a ref and judge. Nā āna mahi I tautoko hia ia kia uru ki te puari, ānā te puari tonu ia I kōwhiri hei Perehitini. E mea ana ia he orite te ringi me te tēpu kaunihera. Boxing, it's two people that jump into a ring, have it out, and then our friends able to shake hands, all of that stuff kind of at the end of it. Very similar to council, except there's no ring, there's a table. Hei tā Josh, he kai tua o te nuinga o te hākina kina nei. Mai te kaia ko ngā tamariki, tai atu ki te puari matua. Nā reira me pakari ngā tukanga whakahaere, kia toi tuai te hākina kina. At the end of the day, our entire sport, right from the coach of the PP Paupau all the way up to everyone on the exec, we're all sports volunteers, brother. So we've come with this real salt of the earth, grassroots energy when it comes to the sport. But there are these compliance things that we need in every governance area, and I'm really looking forward to bringing all of that knowledge that I've learned over my 4 terms in council over all of my governance roles in order to be able to strengthen that part of Boxing New Zealand. Mai I te whakatika wīra ki te whakatika kaupapa. Kua rite a Josh Wharehinga ki te ārahi te hākina kina nei ki tōna pai tawhiti. Ko tehi anō taku pātai ki a koe. Ka taia e koe e nei mahi te whakatutuki? Ai mātai, ai, ka taia e au, ai. Nice. Matai Smith, Tyre Boss.